očima, kada se noćima pred tobom stvorim ja, da vidiš anđela. Lako te zavela loša mi namjera, igram bez pravila, žena sam zvijer. Nemoj se nadati da ću se mijenjati, bit ću ti noćna mora. Nemoj se nadati da ću se mijenjati, ne želim biti bolja. Ti si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Loša sam navika, od drugih razlika, pod maskom anđela tebe sam zavela. Lako te zavela, loša mi namjera, igram bez pravila, žena sam zvijer. Nemoj se nadati da ću se mijenjati, bit ću ti noćna mora. Nemoj se nadati da ću se mijenjati, ne želim biti bolja. Ti si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Samo moje srce zna da li je moja sudbina, da imam snagu kamena, i da kroz more sjećanja osmijeh mi na usnama, jer to sam ja. Ti si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Si znao kakva žena sam ja, hladna je krv u mojim venama, a u mome suze su led. Ja sam žena, ali žena sam zvijer. Ajoj, odakle sad ja da krenem? Žena, zvijer. Kad je ja sad ovako gledam, majke mi nije definitivno djevojčica, ne znam šta bih drugo rekao. Sa mnom u studiju Dženita Zekić, ali smo se dogovorili, to će tako biti, umjetnički Dženi. Dobar dan, Dženi, dobrodošla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Prvo mi reci, dobro, bolje nas našla, jesi nas stvarno lagano našla ili... Pa jesam, svi znaju gdje ste, tako da nije bio nikakav problem. Ali ti ne znaš gdje smo, nisi znala, zato u stvari bila si ovdje naravno. Da. Međutim, zašto ja sad sve ovo pričam? Pa zato što Dženi nije iz Bosne i Hercegovine, odnosno jeste, ali svjetsko, a naše. Aha, jest, da, svjetsko naše. Dakle, Dženi nam dolazi iz Švedske, iz Göteborga. Da, tako je. Oni koji su pratili Zvijezda možeš biti ti 6. sezonu, trebalo bi tebe da se sjete. Ajde sad nam ti onako ukratko najprije reci ko je Dženi, šta je Dženi i tako dalje. Dženi je žena zvijer, nije zezam se. Mogu ja objasniti šta znači ta žena zvijer, ali hajde to ćemo. Ali nemoj se pretvoriti u zvijer, molim te, ću morat bježati. Ja, nije, dobra sam ja. Super. Po potrebi. Da, pretpostavljam. Pa Dženi je, ko je Dženi? Dženi je iz Švedske je došla vamo da se takmiči u ZMBT prošle sezone. Da. I 8,5 mjeseci, to je najduže takmičenje do sad bilo. Tako da sam do finala dogurala i nisam pobjedila, ali nema veze, zadovoljna sam. Dženi je, ja sebi kažem da sam ja, da ne bi bilo muzike, ne bi bilo ni mene. Tako da sam ja dijete muzike. Ne znam kako ću bolje opisati sebe, jer muzika je nešto što nije samo hobi,
nije ni ljubav, Muzika, nego život. je veće od Ti živiš svega muziku, toga. no? Da, ja sam rekla da, znači, da nema muzike, ne bi, ja mislim, se ni ja stvorila. A recimo, je li to sad nešto genetski povezano ili si ti jedina? Pa nije, ja imam dosta muzičara u familiji, Pa dobro. a isto tako, mislim, najbliži su mi tata i mama, oni su uvijek, nadareni su i oni muzikom. Mislim, tata zna pjevat, svirat, također isto i mama, a pored toga imam i muzičara poznatijih. Eldin Husein-begović, Almira Janović, Ferid Avdić, ima ih dosta, da i sad ne nabrajam se. Da. Tako da nije, ona je samo ja u genima izgleda. Nisi ti onda slučajno tu i nisi napravila to što si napravila slučajno. Dobro. Trenutno Jenny u Bosni i Hercegovini, znaš kako naši ljudi kažu kojim dobrom? Pa ovako, izdala sam album prvi sad nakon ZMBT u decembru. Promocija je bila u decembru. Jesi jedina iz generacije koja je izdala album? Da. Bravo. Prva, idemo odmah u boj. Izdala sam ga u decembru, tako da je sad vrijeme da ga poguram. Pa sam se sad opet odlučila vratiti. Ne znam koliko, sve zavisi od svega, ali sad sam tu da poguramo album nastupima i zovu me, mislim, ljudi, tako da je sad vrijeme da ih, kako se kaže, ispoštujem, jel? Da, a sad ti meni reci onako, s obzirom da si mlada, s obzirom da si relativno nepoznata na muzičkom nebu ovdje u Bosni i Hercegovini, kako se tebi sve to čini sad na početku? Hoće li to imati odjeka nekog, hoće li taj album biti odobren, kad kažem odobren, prihvaćen i tako dalje? Pa ovako, kroz takmičenje sam shvatila i vidjela da imam svoju publiku, imam fanove koji su prihvatili mene i moj stil, jer trenutno, na primjer, moj album je jedini u svom stilu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja sam jedina koja radi ovaj stil u Bosni. Pošto sam odrasla u Švedskoj i odrasla uz tu internacionalnu muziku, odlučila sam da napravim neku evoluciju, pokušam neku evoluciju napraviti u Bosni, jer nema puno tih pjevača ovdje. Da. Koji radi ovo što ti radiš. R&B. Ja sam uvijek govorila kao, znam da ljudi slušaju i Rihannu, i Gagu, i Jessie J, i Beyoncé, i Justin Bieber, sve ovo. I onda sam rekla, pa zamisli da to svima, ali na naš. Na bosanskom, da. Jer to nema nigdje. Pošto dosta ljudi možda i ne znaju engleski, posebno ti mlađi ljudi, mlađa generacija, preko šta da ima na naš, možda bi im više više bi razumjeli, više bi se mogli naći u pjesmama. Da, i bilo bi prihvatljivije, definitivno, da. Da, tako da to pokušam sad uraditi. Dobro, ono što je meni interesantno, kad smo nas dvoje ovdje se dogovarali šta ćemo pričati, kako nije nam trebalo baš previše, odmah smo se našli, moram priznati, ti si mi rekla da želiš nastupati širom Bosne i Hercegovine, ali ti tražiš bend. Pa ovako... Evo sjajne prilike da to... Da, pošto mi je stil kakav jeste. Ja nisam narodnjak, nisam kafanska pjevačica, ali ja znam... Baš me čudi. Ja znam sve to pjevati. I volim, više slušam narodnjake nego našu zabavnu, pošto i nema pretjerano puno. Ali sve što pjevam u svom izdanju, u svom stilu. I tako da stil koji pjevam trenutno je, ajmo reći, kao kolonija. Kolonija nikad ne ide s klavijaturistom. Da. DJ s njom ide, ona na matrice to sve radi. Jer je takav stil, ne može mene neko svirat na klaviru. Žena zvijer. Da. Može, ali ne može. Ali nije to to. Nije to to. Ali cijeli bend bi mogao to uraditi. Jer znam zato što i ovi svjetski pjevači uvijek imaju bend ili orkestar na koncertima. Tako da, pošto me sad ljudi zovu da pjevam, trenutno sama to radim, ali pošto me ljudi zovu i van Bosne, htjela bi da nabavim vlastiti bend, poput Miligrama, jel? Ali u ženskom stilu. Znači, da bude moj bend vlastiti, ne da ponekad. A ćeš moći ti to, jel imaš, jesi već kontaktirala s nekim ljudima? Pa ovako je, ja kad sam u Sarajevu i općenito se najviše družim s producentima, s menadžerima, sa novinarima, mislim ali ne poznajem baš u Sarajevu puno muzičara, svirača. Tako da trenutno ne znam gdje da tražim, ali evo možda ovim putem mogu reći ako je neki muzičar, svirač ili neko ko zna nekog što svira ili ne svira, htio bi da se javi ili vama ili meni na Facebook, Jenny Janita tamo. Dobro, Jenny Janita ili da posjeti tvoju web stranicu? jennyofficial.com. Dobro. A svakako mogu i vama poslati ako mi je tako lakše, pa ćete vi meni to proslijediti. Sasvim je svejedno, hoćemo. Maja, tako da eto, tražim band, pa vidit ćemo šta. Ja sad predlažem da mi čujemo, u stvari prije nego što poslušamo u cijelosti ovu pjesmu Boja, vatre i leda. Kakav je ovo naslov, šta je ovo, mislim? Boja, vatre i leda. Led, boja, mislim. Dobro, jeste umjetnički, ali eto. Toliko čudne boje. Jel? To je to, to su te boje. Hajde da mi malo čudnih boja poslušamo. Može, ajde.
Vraćamo se priči u širom otvorenom programu Kalman Radija. Sa mnom je Jenny. Pričamo o albumu Žena zvijer. Čuli smo dvije stvari, Žena zvijer i ovu zanimljivu Boja vatre i leda. Dobro, ajmo malo reci ko su autori pjesama. Dosta toga si ti sama radila. Pa ovako, drago mi je što mogu reći da imam dosta poznata imena na svom prvom albumu. Imamo Geronimo, znamo ko je Geronimo. Da. Imamo Pecikozu, znamo ko je Pecikoza. Mangafići, i oni su poznati. Imamo onda Mustafa Aganagić, imamo mene. Isto tako poznata. Isto poznata. Ne, tako da imam dosta poznatih imena. Od 10 pjesama ja sam napisala 3 cijele. Jednu na engleskom, 2 na naš i 2 pjesme su pola mojih, kako se reći, pola. Pa dobro, pola tvoje, pola nekog drugog autora. Ko-autor, to je to. Da. Tako da 5 su potpisane Jenny. A to je super. Pa jest. Dobro. Dakle, ti si se vratila ovdje i zbog nastupa, između ostalog, to smo malo prije govorili. Najbitniji dio. Tako je. Hoće li ih biti ovdje? Gdje ćemo te gledati? Gdje ćete ljudi slušati? Došla sam u utorak vamo, to znači pritačno 7 dana. Imala sam zakazane nastupe srijeda, četvrtak, petak i subota. Pjevala sam srijedu, četvrtak. Samo što je se desilo da sam ja došla prehlađenim grlom i rekao, haj nema veze, idem ja pjevat svakako. Tako da sam u srijedu već pokvarila grlo na 90%. Onda sam u četvrtak počela pjevat i tu sam ga 200% pokvarila. Tako da sam morala otkazati petak i subotu, među ostalim i Bjelašnicu. Tako da su veliki nastupi bili u pitanju, mislimo na velikim mjestima. Idu nastupi, ali pošto mi je sad malo grlo pokvareno, moram stvarno da bukvalno ne pričam 7 dana. Ne računajući ovo danas. Ne, poslije ovo je za vas ekskluzivno. Tako da nastupi idu i zovu me, ali malo je grlo sad, usporilo sve. Dobro, to će se sanirati definitivno. Dobro, za neku blisku budućnost, kakvi su tvoji planovi? Planovi su da obiđem neke gradove u Bosni, da proširim ime i da naravno album odnesem u gradove u kojim album još nije na prodaji, jer znam da ljudi traže iz dosta gradova album. Tako da ću otići u te gradove, malo pjevat, malo album prezentirat i naravno poslije je u pitanju da idem van Bosne. Pošto me zovu i van Bosne da pjevam. Ali hoću prvo da ovdje svoje ime, kako se zove, posadim negdje da može to narasti. Super, Jenny, ja ne znam, mislim, mi smo dosta toga rekli, imali nešto da bi trebali, da bi bilo lijepo da istaknemo u ovom našem... Pa ovako, što sam najbitnije rekla, da ako ima neki muzičar, svirač, to jest da se javi ili nama ili tebi, svejedno. Kako god, kako je najlakše, to jest ako imate prijatelja, ne samo vi, nego prijatelji od prijatelja ili... Ali da ozbiljno sviraju. Ozbiljno, znači moraju i stilski da bude malo drugačije, da ne bude tipični narodnjak, jer ja opet govorim nisam ni narodnjak, ni kafanska pjevačica, nego da to bude nešto malo u svjetskom fazonu. Tako ako neko misli da to može, zna, slobodno nek se javi. A u ostalom ne znam, eto imat ću promociju spota, pretpostavljam da ću to obaviti u martu, novi spot izdat, jer je već gotov spot za pjesmu juče, mislim da ćemo je čuti sad. Tako da i to je plan da izdam, da promoviram novi spot. Odlično. Dobro, ja ću ti se zahvaliti za odvojeno vrijeme. Hvala vama na pozivu. Stajat ćemo uz tebe, kad god nešto novo imaš, javi nam se, rado ćemo to promovirati. Hvala vam. Eto. Moja gošća bila je Jenny. Slušamo treću pjesmu sa njenog prvog albuma koja nosi naziv Juče. Juče su moji snovi bili tako jednostavni. Otišao si i stao je sad moj svijet. Juče mi je bilo lako to preživjeti. Kažu dok je rana svježa da ne zaboli, ali ne znaju ljudi da li će ikad prestati.
žarka, tuga te vreba, tako brzo dođe, sve je varka. Kad pomisliš, svijet je tvoj, kad pomisliš, sve je ljubav žarka, tuga te vreba, tako brzo dođe, sve je varka. Sve je varka. Ja dadoh razum samo da preživim, strah me, a ne smijem se bojati. Sama ja skupljam snagu da dalje nastavim. Kažu dok je rana svježa da ne zaboli, ali ne znaju ljudi da li će ikad prestati. Jer kad pomisliš, svijet je tvoj, kad pomisliš, sve je ljubav.